mame mu ache emu akwa abanfa Adom TV Badwam dwumadie so efa ye duro no eye kase afise no nsia bo na nsam no ne yetodwa wo mu bi ya wo betini contractors na wo makomra so beja fie na ban entria wo musika no emfama won ye de sansam no ebebramo ene so muslims nso aban sa water hajj fees so no so nye no ene hia won na mom sidi no ene wo man nya akono nye fe se be ya de on di sidi ye bia nso on benya so mfaso sansam no ene nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase uko Facebook/Adom TV akase ne dem live wo say go TV na wa 176 channel a obenya Adom TV and DSTV so channel 280 me amesomo anopai midin afia amankwa tamaklo afia ni die kwan so tie so de nsam no enchiremu etie contractors enura yenka bi hyiemu mrasha bejafo guso ye wo adwuma wo mbetia kokoko wo munko bia na tese wo mu a wododo kwan no ho siesie kwan no ho se bibia be kama no wo mu na agba awura mu wo masem nyina yetia wo ma ye adwuma no mfie ana bosome kakra ne wo musika won sankan tie wo se mrasha bejafo do wanu tumu bi na ban tua se sika no Adom TV etwaso Ekobia wondi the Single Man Contractors Association SMCA echiremu a wo mu ayadwuma efiri afimpimminu ene dungwatwemu na nso nyaade a ban etumi atua wonka wo mu kire se wo motu anama hudo bia agbaso ya wo mu hwe akwan ne akwantempon ho nsam so senka obetwa won sika ma wo na nso nyaade a wo mu ati bibia de afiri won ekoyi di nsam yitu dwa wabra wo de wani ko kire mrahye Badwam ede wanu di nsam koto mrahye Badwa fie mu mpanifo anim se de aduro ne de ejese wo ka bi ma wo nkire se bosia wo kwagye ye e wo bank ahodo mu se wo de ba be di dwuma abo aban no esansa ntia won kanti wonya sika enkotwa ya sika kra bia huduro ejina won so a enya asem keto akra ya wo kire se enokra nam so ma wonkofo bi afem ahwere won donkuma no ba no dani ya ono ewo mrahye Badwam Haruna Idrisu ena wogina mpanifo anem eje wansam a wakunkyire egun krata so ede ma wo demtren ya be de ekire ede ma ekoyi na namafo ni Adom kase etwetwe nkomo yasem nyina ne se adwuma ya ye nim fie bebre no omutua isika sanse nipa no bebre akɔgye besia ama namso ama bebre kura edwani dwane eniti ye besre se enne yasem ade abeto parliament ni omonhwe na omokebi enwachi na twetwefo edema SMC Alhassan Sharif editu dwa se so manu di sema omode akoto mrahye Badwafo animi o ma antehwe emfiri modia na ne omo nso ebefo won ho adwene na omotu anamo. We've sent petitions today. Some of us are at the Independence Square waiting because we want to go this way first. The next one will be the massive one. It will be a different way altogether. So we are sending signal to the minister himself, the head of finance at the Ministry of Roads and all of them. They should release the funds. If somebody is stepping on the money, they should pay us the money. Ekuo ya wondin de Patriotic Muslims Front Ghana de to aban nanim se mema won nada won se nei hajj bo no wateso nemom ne ompeso omotifi aban ho ene se sidi no ebe ya akono na de omde sidi sika no beye bia nso eso beba won faso Adom kase etwaso Esamtrofo nhyiamu a Patriotic Muslim Front Ghana ye no na etie da so ene exchange rates affect hajj fares in Ghana. Haruna Mohammed ene ye panyimpa woda ekuo ya no wone amane boni enkomotwetwe mu no ene wadi tu dwa se aban asese ebu o manyi no wono mmoa muslimifo kra esane se Ghana sidi no ebribia esote ya emmoa ma muslimifo a wahwe ni mu kwan se nko betu kwan akomeka no wonda yeso ebetumi abemu. This government is not helping the cause of Muslims, but Omubefechre Ebeka say, oh, they are helping to show up, they are helping to subsidize. Yempe omu subsidy biya, they should make sure say the dollar is bearable, the CD is strong, so that yebetimiako. Because if it is said, in Saudi, where I have been before, you will realize that the riyal to a dollar stands the same 10 years back. What is the problem? You will agree with me that it is not the fault of the board, it is not the fault of you and I, it is the fault of the government who is making the CDs fall like this tree falling when it dries up.
So this country is dry. There's nothing again as a country. Ne kasa ye mu no wotwa adwo se Muslimi akwantufo a wo hwe animu kwan sa afimpinu ene aduonu miensa obetu kwan akọ Mecca no. Wonu betua abroga na sika no empem wo ha asan watumi atusa kwan yi. Attending Muslim pilgrims in 2023 omubetua more than 100,000 Ghana cedis. And I say, if I buy beba be catch say obeye subsidy be yampe subsidy, or make sure say the dollar, the cedi is stable so that we can be able to perform Hajj 2023 without hassle. Enranya daje ko Roman Rich ene ne mpota mu asama nom ne ade ni papa aboku chenkuo e 1pp atena ye ne so ani se okache nim se no omutimi hwe omu nyina ade ne ne nso ombesa to aso fi se binuma register ne so om sim card no enya adwuma ebi ne yamane bofo yi edi nkomo. Baby amigine e Roman Rich MTN officer e wa ha no ena ma omanfo sim a wo mu entimi emfa ni dwuma no Adom news ye be pie mu e wa ha no ye hu se omanfo edi line mu a wo mu ehwe se mpenifo e be hwe Adom news ene omanfo bi etwetwe nko me Ghana card na me din kan ko register wo do me atimota mo ho na minim di enti o ma san a block no so mo ye anye you me Ghana card ni so o mo ye sa anye you say e won so me call ho bi mo la ye wo ho no na wo se me ba ha se be check wa ha ti yesra ma ba na nya bibi fa na we de ne nya ma register de dada me wo to sim me de ba ko ye mobile transfer na ba ko so ye me personal mobile ma register to ni nyina na me de transfer na wo ma broke intimate ase ye free ha no ye de ni e kire ashaman timber market e ho nsusu no wo manfo e wo ho no wo mu nsem a wo mu de to Adom news anim no me toss 188 me dey me bla papa sim no mu twemu no me blankasa because me nya scan didi ene se ma bo obi bosia se bosia na me boy intimate afia ma chi we 4 o'clock me fifia because of say scan amagenti me sim ni su scan also mo se Ghana card ni ya Ghana card dey register yesem e so still na yentimi nyi scan osem so yentimi nya kwa 2 weeks ni me timi nya kwa adai ba has afa na master tia adwuma e wa shaman roundabout Friday ma po adwuma me kwa yiska me ko ya o mo say me sem no ma block no me wa me ko MTN office e mo ka kire me say me din a me de register me sem no enye no na wo me Ghana card no so nti me register enye ye Mayenko Savalugu Mensimo ene Kumbungu Mensino emu ewo Northern Region abeto dwa asasa kwan no a efa Savalugu du kopie mu Kumbungu no kwan nya kura nye mfuturo kuwon enti wo mo srempenifo se no pene kwan a wo mo adidi a chenchue kosa mienu enti mpenifo ma emesiesie sa kwan no Omanfo yi kire mu a ekwan ya efiri Kumbungu etuam kotamale ene Savalugu no eno kwan ne kwan ya amanfo a wonom ete Savalugu mensini ni mu no wotimi efa so edi dwuma nanso sane se de ekwan no enye ne nti no mafo faso nyina no ya na wonom nkwa ede sane mu ya wokato aso se akuafo ani adwadifuo ya wonom ete saa enkura hodo no so ne de wofa ho kire bebre mu ansa na watumi edi wonom dwuma ne senti wode ato abanyenim se ni manimu ye wonhwe no meye won kwan no ema wonom. The nature of the route is very, very bad, unfortunately, because as you can see, a lot of dust. Even I come from a certain village name called Mogla. I'm part of the Savalugu constituency, and this route is very, very bad. In fact, to be frankly speaking, and we can even thank God for data because the past years it was not like that. But when we voted this, our MP, Honorable Somet to power, he started do all what he can do for this route. That is the only route that can link you when you are in Savalugu and you want to go to Kumbungu. So if ministers come for campaign or whatever, they want to move with their convoy, they follow this bar route. You can see we even workers, we can't even dress neatly to go to school. Because when you dress up, vehicles or whatever will bypass you and make you dirty. Nananom ne adehye ye wa droba ekura no water no north mensini mu wa afumanta mu ya wo hene adroba hene na no odi asampa boadu ene oba pani nana adwoadu motoso mienu ene wo manante afakuro no mu ya paye sre nananom se nkwanhia de wo manen pare wo mo afia wie ye ne afie besimu fisa nanu ada suku bas nkwadan ketoa
wɔn kɔ school konya nkwanhyia nkransia ne firi mu nti wɔn mpɛsɛ bi bɛsi biem nti nananom ɛmo ho ban Adom kase ɛtwa so Dia sempa boadu eye adroba ahene wone ne ba ahema na nadwo adwumu a wotoso mienu ahyase a wonum eyi apaye ewo sekire adroba kwantempon no to se be ya akwanhyia ensi wo ho no mu biom tomanfo beka ya na wotwe miensa mu ani na bra DS Elite Academy School basa na adesuafo ewo mu no ehia nkwanhyia ma adesuafo ni mu nsia ehwere wono mu nkwa na bra wonum eyi apaye no wieye no na adroba ahene chiame na nakwame nkoma ekire butaye nti a wonum edi eyi sa apaye no ne engineer mama ko mienu nti na amaniema amamre yenti enzi na ya dia asisi yiso ni diso a ebeboaye disi a eto ya kofa mrofu amamre ne yeye enso ya dia ya honda bamfa so aye te bobia udi akonya bia ni nta amamre de yento na se nde mesre ne se obi bia nye onfa na amamre ni agro no hwe amamre yi na ya dia ya amfa so so wasan so de to manfo nyina enimu se omanyi amamre eni amane no won hya se mfa ni dwuma ewo nkura huduo mu se be ya ebeboa oman mu ni nyina accident wo kurudie yi mu madaru ma mu nyina mo babebo ha ma edi ja nkura no kwan kura nana mu hwehwe mu no na se se ya amamre kakra enti yebe sie nkura no amamre ja nkura no kwan eni nyina mu no so na se se ni kurudia na ni panyina so ya amamra ya itwato 2022 provisional wasi result no eba bonten no na ebi mu keka sade wo mode check here no online de no eho akwatwe eho ayena nanso ne yamane boni kwadwumensa abrampa akọ eni penifo akodi enkomo ne wo mu a eye online de ne bia kasa sanya saa na tie ewo honom pepepe emu nchire mu Adom TV etwaso In Sahabia Asia West African Examination Council WAEC the AFI 2022 West African Senior Secondary Certificate Examination wasi Sahara no home pomponso abetudwa enya semketo akra. So the AFI bia we no abefu kwan so na won mu a wotena se etwere Sahara bi ebetumi afa no mu atumi ehunu wo modem mu a wo boye ene se de ho nsunsanso ekosi. Enam se nti ebeda adwa se ahyenso de etumi bua asukufo ma wotumi ehwe Sahara no nsunsanso ewo abefu kwan so no eho akwatwe a kire se omanfo enya bi tokra no de akwakohwe nanso Adom kase enhwehwemu a waye ekire se enokra results check yi abu ewa dwaman so a enya asem keto akra David Boatin ye obi a oton obi a ne Adom kase etwetwe nkomo ewo nsem a abedadwa no ho from the one card of rules card wo ho so card results no so like some be release ya say ya adwuma no ye registered agent from them from WAEC nti ye tesere results ne be ba we try to get the quantity a you sure a bit to media service your client no and since day one me will check as me will results checker as at now I mean no kase so far nkofo check it there nkofo check it and the entire be a room on say be a card a short say for now as a online system no more introduce like those short course now obe now they are taught checker cars no online no maybe some company be na developers adin and due to that we maybe say card ne from system na man for use code no munya and maybe they come out say maybe resource checker ashore to system yeah